Hihi na njira nguhi muno ta twire kioneki giaku ta bona CS Ruko urio tubangire a Kenya. Kioneki giakwa ni kuhakikisha Mukenya nuratungatwa na njira sawa ni aruti a wira a thirikari. Tondu kwina services nyingi muno thiini wa thirikari iria Mukenya akoragwo akienda gutungatwa nacio. Yes. Koguo aruti a wira a thirikari makorwe mena nyamu twitaga na kithungu customer service excellence. Ino makorwo magivota kurutira a Kenya wira na njira sawa. Na kuro kwina kindu thiini wa taru company teno ya itagwate Royal Media. Yes. Royal Media. Na core business. Na core business yo nigetha irutike nwanginya ukorwo kwina core staff aria magirwo korwa makiripot wira. Yes. Taruwe Jeff nwanginya ndungiwa no komama munti githandari ukorwo kememerekio horo we gwaku githandari nwauge no gikoguo digitally. Lakini nigetha horo wothe ukinya nthi nwanginya uramukete na ukiaba. So the same case kwina services nyingi cia thirikari iria cio nigetha ivote gukinya nthi wega uria wandikitwe ni thirikari aramuke tene akoraria obici. Na nikio tumiwonete ngithiururuka kona ngurani ngihakikisha kwamba aruti a wira ni marakinya mathaa maria magiririte. Because that is the first thing to get it right. Kiu nikio kia mbere twagire gutik tukivuni tik mbere ana tuthiete maundu macio mengi makugatiri mundu uri na computer mundu angate mureve mushara anga civitari anga ndena insurance. But first and foremost, the core staff ni maraumira. Yes. Kuthie kura magiro koromari na mathaa maria magire gukorwo. Yes. Nigetha rutu ambiririe rukorania Yes. ni nginyire obici rakiri gutiri undu nereka tondu ndina karamu anga ndina ndu but are you there? Yes. Yes. Kioneki kingi